bangan ng kelaw, bangan ng keray. Henry ganyak dari jing surat ringkat magpagbat. Kaya nga jong nga kaay ka jing syakri lang. I-congret mentah imla bandang lang ni ilek kawai ka common platform kawai tinggu pa matasmi hapo rapleng mat kawai siya po mobile. Iman siya manpalit ng i-congret. Dalam day nga nito ipi bang idan niya takabensi manitray lang kin mga bagi minister ki MLA di po state yung yakilom yaki kurim kipulong mahaday tusyang hayen kop kuryam style. Dahil na kongres pagmilang siyang lang sirum sineng teng nga po hiye kan ato di kongres 4 poy lu. Kaya ngomso iya Malayo dumi train ng tapod na. Banday way block siya pajak katamit pa wala. Dahil na idon gajing sanya idon gajing itre lang na benda yung pipag ba. La IT lot na benda yung pi. Kaya nga isi siyapat pamanda kasi kampat day katakan raliba kan nefiwan ngakarai hak aku saw tarik hapo tendroy ngamtip komandan kanang ngam na binewan na na mensutu ya kejing pun kre bat ngakwa gunung ipi hak ni kalenti terekam kejongan kibabun kikam tong rale nganum ongsu ni nomor kur kam sya kibabun kijindon kam nagamenta kilawing longsem kibadon kam ni kejing rap kejongan kumangakren hak ti kipor kibalik ngaong na bangawan sini bangkit nagamenta ukuk siliang usam siliang urangli ujuki uduk usuk kadang day kumangawang na dito buat apa piwan hing cuma bijumi terli biju penabu bapai betul betim kesorkan nadon na kesorkan namari day tang nong pendap bidaka kebesuda bak meri ngakran pat ye jing sisa bak pi ngakran ye jing sisa bak namting lada piong bandrok no ibapai penap menistar mo penap tamangan yang nakabenta kan nomor menjong riba kerja berwet Manganut pula yang kata jing turah bisa jadi henry lamut piong ndale ulo drop no ini pai lakran punde drop no ibantri do penap no suki tamangan itu ki ulai udon ringkat kita imamut kimna banle ya kata kam Nawan bimba kadi kecil tergu jong pi Snaur bha kesur jong pajba ni kesur jong play Squeeze na bha dan Dewan kata kiting bagi i bau ni waban tidor hau arja ka fly lu undangan biang yong idon kam kum dukum dan kadai election ke pemerintahan nong ipi kadai election ke bagi parti he kita kam bangin sensar marui kini job try ke babun tam kan ar kan laisit menurut penong ni sampai ya Felix na muski bha dan ya kini parti he ki bashi kulun bet ya ai ke bagi parba kini yo subam email pepet ngadon agri department ka agriculture bak sports hadirin khat news nem masih kuat pun itu ipi hadirin khat news nem ni pelong yang ia kembali lagi nak bertakik kun sama kita mana pelong minister Bapai Hawa boy perkat bapai usimnya karai berpelong yang North East Olympics lain pernah bak North East Olympic kali kebajak bak barok state kibaran apa ke North East kita iro yang kata kerja organize di pelong yang kali North East Olympic kibaran sudah pelong ha bapai mana pelong minister bapai Henry tanggawai kelong ba umdan lenti show ban kau ha bapai minta padang ban ang nangtay na jerong kamtam daga buram di ba pestun yung yate pa ililang no iya lang no mau nga kabiang sar mau nga kuat nga nyaw praman siyang tong iya lang milay tambang ang tanggawai lada kut swa kiki baro kata ke jersey apo kapuwa di panyan kata ke jersey kumidai bat ke jingkrong niya bisa nakitrok itu yung lada kini baro kikut sayo nganong salya mandon bonjol ke pati di jopi Henry lada kini kimsay lada kini kilong kumne kupulong mata kejing kenok bat kejing sisya kipaw nganong salya habang amtre bonjol bat ke parti keno bat ngidi ben prem itu payo
Lara bro, lara. Abang kuat banong ipi. Kahak. Kuat banong ipi. Ngang ada yung brio budon kanong rinubuskan. Majok na kanila party. Kanila party. Ngalong iyo. Ngalong modesta. Star. Dan daw kan mino na kanila party. Abang ngisong di kongret. Ngisong katapos na mga iye. Oh. Si klip mat nganong i. Ngang i no ipi. Kamday ka babakla. Yay! Si kanila party kanong kaju. Ngas dan kanila party na suwit sujan. Namar day kanila party. Kabawan rabi yang essential kada hapok sinong bitaw. Kemahu arjar kasaw. Syaslat ke ikhtiar ang basinong. Ano balik siya po Supreme Court. Mga wapon singahan mo, Antonio. Bagbawan yang balik sekretary ng KHDC. Anang local DC. Bangamino na ng Congress ng mga doktor mo kung babapustol. Kim snap ito ay kapag ikirpaat mo ni. Ngong na essential kada. Baulong suwa man suwa. Ula bubay bo hindi. Hagis nong ditaw. Ladang himo rabi yang mengestor bak ya gede. Ngong ni siya ikan po gicay berhenti. Nilaban nong si siya kung menong susutan. Si Sen kasingin sa long kinong taon na ginong kotin juno-juno. Artinya kita. Namun ngayari election kemudian naman tayo natin. Ngayari election na dapat pa. Nabatang paradok personal mo dyan. Hanggang ngayari ko gicay berhenti. Bibila saki. Yakin ikay baro. Ngamdang kaman ito. Siya siya sangot. Kiparadok personal jungi. Hapo sinang mukro. Manu ki minister benut bangkran. Udah itong baban tidur. Yay! Boleh bisa kita sarkar asam. Hari lejong insin syari demangi dalade lade. Dopat ba de jongpat ba. Umdai bakin wanle banwan le men hani kali sigi. Ani cokarawan. Ani de kai bara kuwa banong ngi. Namar ba kibobon kijing pertame kibobon kijing penon kam bakla hangini istri. Namar kai kabaki ang nang najarang. Juga pustul. Kanu dan kam menjawab mau kerau. Nanti elok. Tang beneran upai. Nama kongu ina. Dada kongu. Kuba pustul ulang sini. Ulang kasih kecing hau upai. Kecing tri hok upai. Ini di bawah biantam. Abang tri hok yo bom lihat. Nurun tak. Kamde tangan ni election tong pi. Mencuap yang kuno yang yang upai lada pijak bukan ada. Kani ke konstitusi try. Sipo kat sansnem ke simpor le berkeni tenak. Sipo kat sansnem yang na simpor, ang boleh simpor. Sampai dengan kakam dengan mendatang lais nem wiyo ke surat kumba aspa kerutam lawan ra. Kemudian pukul keleng kumba nyopo prapokrur. Kita kadang begitu tok kemana pula. Bat kawai ngaku apa nang ngerti. Keumbang undi. Lima JJM. Lada propose, lada umbu jinta, lada umbu baik berhenti UMLA. Api penuan tu ampi. Mudah-mudahan nanti ada Delhi. Mudah-mudahan itu kena senang cetak kedong nanti ada Delhi. Lada am jinta menga. Aku apa nang ipi berkoi dah. Ini ke skim UMLA. Kabarnya kebangi asyik pak. Item na, iPad na, iPhone na, skim rat. Hari ini snipat sedang berterus-terus pekala. Iomba ketua dari skim kepada hok jogi beliau. Simba. Kum kita berwan berterus-terus pekala. Aku apa nong ini? Paradok parasnam nong senam bayi. Kita pakai skim MLA kedai kebor jong MLA. Kita di MLA dan kita pakai skim license sausnam. Kita lu terpol election. Kita kata. Pibra kata. Badak tunggu skim MLA kita yang tiksa mapo silang. Kung kita kijingja kada isyong ko UMLA ubatri ho ngapa no banwan ra ito change banwan ra ito jingkalay constituency namar ki pagba ki don kam ni scheme UMLA man usnem nga ay mamora ito jingkalay ladang man banbat ito scheme ito ipin kami lay bak kumale ki wiki UMLA hakapor shwa election ki draw ito bisa bro kami bak ini giblayo jingara report bapat lung leng hayeng ya kabio keteng kalabi kung kita dijingja ngapak ngawan rai ke jingla naman ta samhok ayok ski wala pareng kita di kay beibaw ne wapai wayok ski sedang menora dan kekinian jutan kini kita kay kijing pembet ada tangguai na tawi pi nado ke donut ke joma
Kani ke election ke pemerintah. Kaba kongsan tam kalau bagaimana rak biang yang enam bak keburong justi itu. Kaba kalau bakani ke konstituensi kemudian berdenkam sifo kasan senam. Berdenkam sifo kasan senam. Laisnem ngalatrai katu ndayo asa sanstem sampai kiwai konstituensi kenpek penduduk yang ada ke konstituensi ke itu. Wak mentar materai sepang konstituensi jongi. Mentar kalah pernah. Lain na. Ngamton kam bangkok, ngamton kam ban kelau, ngamton kam ban itu si PKK. Ikam kikeren kam jam. Kibapang kibasitom kiberan kam senam kibatiak hospital. Ngakhlem kena asu. Kumbang walet mentan. Dasar biak setengah terpatulan liman. Mula sudah ngomong setiu. Pat mentan itu ibi. Dan kibang yang boleh timpang dan tekuk kami kaya ngeri ngomong perlu ngeriang mungkin mungkin. Namar beliau, habang don bati, habang tray bati, nan long dekat lah bati. Om bangin ele klan, bangin ele ketai kumi kulo. Bapa bie, tangkawai ngakwa benang ipi, kan ni piawan, ban sindran kan ni piawan ban sakti. Pilong kinong kersang kebenar dekat bangga. Bak mentah keski, kabut duway ki yang bak kami. Rasarai kila kiyo. Tang apa tang sling syaru kila kersang balik dakuy. Henry kini kebapiwan mentah. Nakuat orang ipi. Yaine eskem. Wandung kelan, wandung syakir, wandung syapun stu bakla. Namar ngong ipi. Tang bakla ngan itu ipi hapap sansinan dia. Henry bapai unyai dom dekat kopi. Unum long gumulong gibi mele. Nerajab ja aswasi senam asnam. Undang aja lek jan election selek kopi bapa. Toong pi pajak badan ni ngam dong ikat kopi berosan senam. Jangan dana. Kumbang latrai kat kuat betul tinggal. Keluar lo kemat kopi. Bamenta nadu kani kepor kebangian ni kenta kabenta. Nginyai kering biang. Berosan senam. Naga benta kabit kabiang jang kinong senam. Hagli konspirasi kebaik kejangi. Pi kong kinong kersan. Kenapa ba kasi apunya terik kasi kebak. Dan kam hari bertata. Yami ngayeng dan step. Bandaj people police station. Bak banson ya kesya. House symbol jongai. House symbol jongai. Baik hatu ski de pilek ako police station. Yung privat bak pai dan mo. Bantai dor lingdo. Dengar na. Kalau pimlap ya kata bantai dor lingdo supaya symbol membati. Hangga abit tak pip. Abunya tarik pit, tarik 60 shadow sa konstitusi ini kebanyakan. Kita kali mengakua bangan nyai ban syakri hak dan anut kali boleh bervideo dan ditanggawi ngawi kom gibril ini bendon ni kemensim yang berjini trailer jaga jenis ngawet bang ini bendon ni kemensim semua kanang bang ini konspirasi jungi kapala syai konsuat lagi bau senam kan kiu kan bet kan biang ngakua banong ipino hangin ya gitu ki sinong lani ki balang lani ki sports club lani ki principal ki bangi nakaliang kapati nakaliang kajonga lanadon balangsa hangin tai kupala berpendap dari ngakular itu bagi AK bro izin rekam bagi lawan ra ini polisi rekam kabasyai berkebun nginyai berkebun bagi tagi itu kinio yala kacang kenang kabagini bayo kapolisi rekam jonga kumangong iping awan ra ini dikela limba kani polisi rekam jonga kabasyai bat kabukut nakabenta kingilang baro dengan kuat pada penjong yang dijingkran jonga andai kadai tang ipi kani ka arajar apula election ngintam don burom nangani ke konstitusi kedua ini dayna dua ilam nakabenta ki kandidat jongi iwele election namar pengikwa banjok katu kaningot dan ini job baru kabiang pelat mereka bidon di kandidat orang syere orang sumi tang alai bai ngamtip ke banjah dengan dua ilam nama tajiki bau lain fight mat lam unis ilam namar nyo bidon kam banjok tu mereka bahkan ini kesin mereka yang sorkar kan dalam no dan KPDF lade kekiwai kerja parti kat badai tambah ngau di AK baru
Kewedai bat kesencar kedan. Kewakot kedai. Ukai na drong. Dai na. Ukai iet yang ri bekerja terlindungi. Ukai bang iet yang ri bekerja terlindungi. Bang yang susu ban bot, yang susu ban pet yang hikmat. Wat hangapor election kita. Ibalang ru kipelong ni kicing duai. Hala kicong ibalang. Kena menginyo hinong elam. Ibating yung boleh terkena. Iban ay kicing senja kewakot. Kita kai. Coba ke duai lo. Duai lang na benda. Kejonga duai lang benda kayeng isang kejonga. Wat nung siya pensutu bakla, wat nung siya kami namargan itu ititang gawin. Kenal, ibawan bantir dan kita, orang ada kerja aswa. Kuboong dipelok kami semua berbisok. Artiam nanti, tiang kapai di kumi bet constituency man kapor boleh election lajan ne? Ngok ngahem. Tambah aku dipatwa di lajit yang apa nanti. Dipatwa di dalam kami yang ada lek. Apa lek? Nama kiong bah, kamu toy nama kajat berdungi, dikasih jungi ke baklet bit, diklet keloy. Ngating ong kat ni pisati mentah, jadi kamu kita kalau try mentah samsem, dengan kopi iya jangan, dengan lainnya. Jangan iya dengan man yang di pisati. Maka next time kita try jangan citam samsem, ninyo dan head loso bersiam. Nama upai hi udang tiang bermata. Dan buang ukang ngating ong upai udang tiang na kumdona. Lalu orang siang, topi belang ngambil, jadi orang lain sih,